Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Yang sob iaphi shkani YouTube account jnga Mebz Info. Barakani ka video ngakwa ban share phi ba kumno bangin la ban Shna Logo ya ka YouTube, Instagram ni Facebook account jangi lengba ka smartphone. Teshwa bangin sedang ya kani video ngakwa ban share ki paralok barang spek ya video jnga kani sin banengkong. Baka dan ka video ba kumno bangin la ban bo profile picture haka YouTube account jangi te pila ban klik kani ka link hajarong sa clip yan tu kan select ka video te ngin stang no ka video nang kong ngin wat your Play Store da pila lab your Play Store so open you dem nang ta pade sa search ni option ka dan sa search ko ka app ka teng pix art te sa click hani pide ban download yo nga la de pre-install lupa tengan show open direct te sa open you pix art dah la open sami ni sa click how new plus option hani room dah ada klik kan sami start editing tegi dan kini option videos, replays, collages, templates, backgrounds te ngapang amot ban hikai bukumno bangin Shna Logo tengin like kani ke option sini room color backgrounds te pila ban jit color jngphi bapi man ni tamba ngan jit the white kham biang te kala mi kani ke option kumni select yang ni ha tools option hani ha room klik option ba a dan nak pada klik hani ha crop tegi dan gini size square 3:4 3:2 16:9 teka best ke size square ban Shna Logo te select yang new tick option hani ha jerong sekali yang gaman te tick aku tapi ada tick te sajit yodak berfikwa ban use nama taga logo berfikwa ban Shna te select to text te jit yodak dengan jit nangkong do um dengan change warna color ngan I don't black dengan sa change ke font like ni font option ngan jit daga wi ke font ambiang daga ni font ngan like te sang phaban resize yo ni udak pila ban kentiu se jerong ban penhe se side ro ban penhe se side pila ban kampen jerong shu ro tu te pila ban use yo ni arrow ro balong pelun ban change ke direction jo sha side ne pila ban bo kongpong ne ngan bo baik ni ngan resize kan dia tengok bo ni dadang la i biang ka size dengan salai hani ha tick option yang gaman hani jarong dem nang ta pade ngan salai biang ha text ngan jit biang so udak ngan jit udak b dengan choose ke color jong shwa ngan light tau blue ngan change ke font ngan jit biang font dau jok dengan tak pada dengan resize ngan kamperit kendiat ngan kam internet dah pistang nang kong kani paralok kan sakam bampor kendiat te pilih be aga speed ba pila ban le sa design ba sabo ba ka sa adjust ba ka size tengok i biang ni ngan select biang ni tip option jangan ni liang gaman jarong nang ta pade ngan sa jit biang udak suwi do I dengan select ini tick option dan resize you jit kala sa I do red tenat do to dark red ngan I kami tenat ngan jit font do way tujuk i font ngan jit kham long biang ka size dengan resize ha ngelaban pen red kemudian
biang hingga size dengan select ini tick dengan jit biang so wave duck low n select tick option dengan sa rayo sini side dengan sa jit ke font dengan jit biang laju hingga font dengan jit color nak ada jit ada yellow na ni kamlong colorful kan dia tau lah long wen jangan lah ibiang ke size dengan tick ang ni dia minta choose kau ke design select yang ni badan option draw klik ang tu draw dan kita klik biang draw dia nan choose nang kong do ni option ni na room nan choose nak color nang kong do makwa bniah do yellow dia select yang tu tick dengan sajit ni option way lai sao ni option basau badan bu square bu circle baru plus ni na room nan yang tu dengan sajit da uniu option perthat nanam jit stroke ngan jit da ka fill just klik ok dan ta ngada jit tu ngan chu strike back direct na tai na jerong ada pun tu ngan resize kan dia ngan company deka ngan aban change ke option nang bau new arrow ngan company jerong kan dia ban kami tenat ngan jit so la biang try kami ngan tik na ni ngan jit so kejo biang ke option kum tu ngan lai biang draw dengan klik draw ngan jit biang ani ke option basau dengan jit biang ni perthat dengan lai fill dengan lai fill ngan ai ok dengan sa choose da ka way garong ai no su eksperimen kai kan itenan ni ya ai no da ni belum purple dengan stroke punya ni na jerong tu dengan change ke direction yang pen change ke direction juga lagi smart pelat dengan pen kaba tu lah hilang dengan tick dia kalau long tu anda sesuai design last do dengan lek biang ni draw dengan klik biang draw dengan jit biang kan option basau jit biang do ni perthat dengan jit ni fill nah ok dan jit kalau ano do black hi dengan jit biang kan choose strike bene tena jerong long tu dan change eu la kompong long kum f malah dan buum tu tena ilong f hi dengan la tick dengan ta pada dengan sajit baik teks menjit daudak oh
ngan resize dia ngan jit kala jit na doni kami bon kala kampar no size dia tu lah ilong ni dengan lain ni tick option dengan ada Shna tu kalau kembali ke kertengah account jnga Mebz Info dengan lain nak suka way ngan choose text ngan tahu kertengah account jnga Mebz Info kalau longo tu dengan drag ni apa arum ngan choose wakala belang internet lah ngan use ni ngan kham pendrit ke size kena kanam day rabang kham he ya kata cerong tambah internet ni te kalau long tu kanam air stroke kabiang hida air stroke tu ban internet jangan lay yang ni tick option ni cerong te dadap nang tu pada ngan lay biang ni tools jangan lay tools ngan lay yang ni ke option ke ba line na cerong du ke shape crop dengan jit dia ke size ngan jit dia ke shape nang ni ngan jit dau circle ngan iaphi dau circle ngan expand tu makan bandor ke size te kalau long tu long circle dengan seklik new arrow na cerong dengan klik apply dengan seklik save ni cerong sekali yang ke mon te kalau save mentah gallery jangan like page ke gallery jangan mentah ngan like album te pila ban paralok kani de tu logo bangan de Shna te tangkum ni ban Shna Logo te Khublei Shibun paralok pila page video jnga da pidang kwa ban page wiki tricks Kumno ban le online te ka bon ka video ban semi ni shakmat Khublei Shibun pila page video jnga